Asante. Bonjour peuple de Dieu. Habari ya mchana, mnashinda namna gani? Mimi naamini mnashinda bien kwa neema ya Mungu na sisi vile tunashinda salama. Niko na message fupi ambayo nilipenda kuadresse na watoto wa Mungu kwa sababu kuona wakati ambao tuko ndani na siku tunazoishi na kuona hali ya dunia, mazingira ambayo imeharibika kwa ile wakati. Message yetu iko ndani ya Ezekiel chapitre 33 le verset 11. Biblia nasema Mungu hafurahi na kifo ya mtenda dhambi wala ya muovu. Lakini anasema badilika, acha matendo yako mabaya, acha njia yako mabaya kusudi uishi tena. Na reference ya pili iko ndani ya Isaya 55 shairi yake ya kwanza. Pale tena Biblia inasema kila mtu mwenye ako na kiu akuja achote maji. Na kwa nini tunaharibisha pesa yetu ama fedha juu ya kitu ambao haiko chakula wala haishibishi? Merci beaucoup. Tuna developer. Mimi nawaza wakati tuko ndani kwa wakati hatari, c'est pourquoi. Hiyo kwa sababu to ya zambi inakuwa très élevé. To ya kutafuta Yesu inakuwa chini. Sasa kumbe kudunia sasa kwa kila mtu mwenye kwa mwanadamu, mwenye kwa kiumbe ya Mungu, inaomba to ya kutafuta Mungu ndio ikuwe élevé na to ya zambi inaomba ishuke. Mais sasa inakuwa contraire. Huko nakuta na ba Kristo inakuwa probleme unafiki zambi. Mukristo ko jite dimanche yako tu avant midi 9h à 12h tanga pale 17h 18h anarudia kitu kingine. Anarudia ninja. Mungu nakutana na hivi anarudia kitu kingine. Lakini kesho Mungu nakutana kwa position ya maombi, kanisa. Tunatumika ndani ya hipokrisi. Kwa nini? Message ya leo ni kusema Mungu anasema yepa napenda ama yepa nafurahia kifo ya mtenda dhambi. Uko unanifuata mama, uko unanifuata papa, uko unanifuata mon frère, ma sœur. Uko kiumbe ya Mungu. Uko ya damani sana mbele ya Mungu. Ce n'était pas pour rien. Mungu anasema faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Unafanana na Mungu. Unaumbika mfano ya nani? Ya Mungu. Sasa ndani ile ufano ya Mungu, chunga ile ufano ya Mungu. Panya pana fanana na Mungu, pusu pana fanana na Mungu, mbuzi pana fanana na Mungu, wala himo mewe mtu. Huko unanifuata na huko unaniona, na huko na roho, na huko na akili na kila mwenendo kusema wewe uache njia mbaya. Acha njia mbaya, acha dhambi. Kazi unafungula, Mungu anakubariki na pesa, wewe papa, lakini pesa yako inakuwa kusharatika nayo. Na watoto kidogo kidogo, watoto ba 17 ba 15 ba 16 ba 12 wao papa ba 40 ba 60 iko mbaya. Utaenda wapi na ile hali? Wewe vile mama huko unajishimisha, mama kabambi na watoto kidogo ba jeune garçon ba 17 18 ambao mama 60 70, utaenda naye wapi mama? Mungu anasema acha ile hali. Ukikufa sasa sideko pale, blenonajiko pale, basifilisi ko pale, maana ovyo, kidnapping vile ko pale. Utakutana na baninja wengine banakubeba, banakuua, banatosa mapartia mwili yako, banakwenda naye. Sasa na ile hali mama utaenda wapi? Wewe vile papa na ile hali utaenda wapi? Yesu anakuita. Yesu anakutamani. Yesu anapenda wewe acha dhambi, acha ile hali. Kwa nini anasema kila mtu mwenye na kiu chote maji? Kiu ile ndio dhambi, acha. Na ile maji iko neno la Mungu. Kuverse tena nasema kwa nini pesa yako naribisha kwa kuuza kitu haiko chakula. Pesa yako unaenda uza naye, unaenda uza naye zambi, unaenda lipa naye hotel ama kusharatika. Pesa yako wewe musika ya kanisa, unalipa naye, unauza naye jipe kidogo. Mambo ya nini? Kumbe fo fana nguo mzuri, heshima wewe heshimisha Mungu. Pesa yako unaenda uza naye bandi kusudi baingilie mwenjako kunyumba. Mambo ya nini ndio mpendo? Utalipa un jour. Dunia tuko ndani ya siku za hatari. Jésus revient bientôt. Hatujui siku wala saa. Hatujui saa ngapi. Haujui itakukuta wapi. Uko unatembea na kifo hapa kuposha. Biblia inasema tumetembea na shoka imewekwa kwenye shina yetu. Itakuta huko dushi, itakuta huko soko, itakuta huko shamba, itakuta ujua moto, itakuta ndana avion, itakuta ndana bateau ku tre na mgulu, partout itakuta. Sasa utaenda njoo wapi? Amini Yesu, acha dhambi, okoka. Kwa sababu uko mfano, unaumbika kwa mfano ya Mungu, na Mungu atafurahi wakati ambapo unaacha ile dhambi na utakuwa mtoto wa Mungu. Kwa maana Jean chapitre 1 le verset 12. Mungu akubariki sana, mchana njema.